Iyi ni inkuru y'igitaraganya y'akataraboneka ibaye nk'umutego mutindi umwe uturikanyira wa Kiburewe turutse mu butegetsi bw'u Burundi muri uru ruturuturu. Amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yaba yagize ubwoba bwinshi cyane amaze kumva yuko mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ngo yaba yerekeje mu gihugu cy'Ubufaransa kuri uyu munsi. Amakuru aravuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yagize ubwoba cyane, aho ngo yahise ahamagara mugenzi we w'Ububirigi akamubwira yuko ngo ibintu byongeye gukomera cyane, aho ngo umusada yari yaramuhaye ugera ku madorari agera ku 5,000 ngo byaba byahise biba ibibazo bikomeye cyane, aho avuga ko ngo na mugenzi we yaba yagiye gushaka umusada mu gihugu cy'Ubufaransa. Amakuru ava hariya mu gihugu cy'u Burundi akaba avuga yuko perezida w'u Burundi nyuma yo kumva ayo makuru ngo ibintu byahise bimukomerana cyane, ngo ahamagaza inama y'igitaraganya ku bijyanye n'umutekano w'u Burundi, ngo ahamagaza abajenero bakomeye cyane muri kiriya gisirikare cy'u Burundi FNDB, nubwo ngo abajenero bahari basigaye bamwitaho baningura batamwitaho bihuta ngo ndiyafane nk'uko byari bisanzwe, bitewe n'uko bamaze kubona yuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo arimo abashora mu mutego batazashobora kwikuramo na gato. Ibintu byakomeje gukomera mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo akaba yahamagaje aho abajenero bakomeye cyane, mu gihe kandi mu gisirikare cy'u Burundi harimo amatati menshi cyane, aho bimaje kuvugwa yuko mu gisirikare cy'u Burundi batacyumva amabwiriza ya perezida Evariste Ndayishimiye, ngo bamaze kumufata nk'umuntu ukorera inyungu ziwe bwite gusa, ngo adashaka umutekano n'ituze by'abarundi birambye. Ibi kandi bikaba bikomeje kuvugwa mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari amaze igihe ahinduye umuntu ushinzwe ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ushinzwe kubika ibirwanisho mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi akaba avuga yuko n'inyeshyamba za Red Tabara ngo zamaze koherereza ubutumwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo zimubwira yuko atagomba guhirahira ngo abe yateza umutekano muke ku gihugu cy'u Rwanda, ngo ni ibintu byahita bimukoraho cyane, aho bivugwa yuko izi nyeshyamba ngo zamubwiye ko yaba ari nka wa mwana ukoze agati mu muriro ngo kugira ngo akunde arebe uko umuriro waka. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bikaba bikomeje kuvugwa yuko ubu ngubu ngo ari mu kaga gakomeye cyane, aho yananiwe guhuza amakuru ngo y'ubutasi n'amakuru y'inzego z'umutekano zindi zisanzwe, aho bivugwa ko ngo igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumukuraho icyizere cyane rwose, ngo aho bivugwa ko perezida w'u Burundi ngo nta mutima gifite. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi ngo akaba akomeje gutabaza ibihugu birimo Tanzania, Angola, Afurika y'Epfo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi yagiye gutabara none nawe ngo atangiye kwitabaza nyuma yo kuvuga yuko ngo abona neza ko umutekano muke yemeje gutangiza hagati y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda ngo ushobora kumukoraho kandi ugatembagaza ubutegetsi bwe. Ni mu gihe abasesengura politike y'u Burundi bamaze gufata perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nka wa muntu ukandagira mu muriro ngo agira ngo yumve yuko umuriro wotsanya. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo akaba kuri ubu ngubu nta muntu n'umwe mu gihugu cy'u Burundi akize harimo agisha inama, kuko bigaragara ko no mu mugambwe wa CNDD-FDD ngo bamaze kumushyira ku ruhande ngo batacyumva amabwiriza yaho, n'ubundi bivugwa ko nk'uhagarariye umugambwe wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo nawe ngo asigaye yitangira amabwiriza akayahimbonera kure, ngo nta gihurira n'ubundi butegetsi, ngo ameze nk'uwashinze igisirikare mu kindi. Ni mu gihe kandi mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi byavugwaga yuko nyuma y'itwikwa rya Kambase perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na General de Brigade Gaspard Baratuza ari uvugira igisirikare cy'u Burundi FNDB, ngo hagati yabo hasigaye harimo umwuka mubi cyane, aho bivuga ko Gaspard Baratuza ngo ashaka kugaragaza ukuri kose kwabereye muri iriya kambi ya Kabasa, ariko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ngo akabikingira ikibaba, ngo akanga kubyerekana, aho yagaragaje yuko muri iriya kambi ya Kabasa ngo nta muriro w'amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba wari urimo. Ibintu byakomeje kugaragara ko haba ari perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General de Brigade Gaspard Baratuza umwuka
waba ari mubi cyane, barimo kuvuguruzanya gukomeye cyane. Abantu bakibaza ngo ni gute Gaspard Baratuza ashobora kuvuguruza umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi ariwe General Major Evariste Ndayishimiye, akaba na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi kandi bikaba bikomeje kurangwa no kutumvikana gukomeye cyane n'ubundi hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo nawe amakuru ava hariya mu gisirikare cy'u Burundi yamaze gutangaza yuko ngo adashyigikiye umugambi wa perezida Evariste Ndayishimiye wo guteza umutekano muke hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda, aho bikomeje kuvugwa ko perezida Evariste Ndayishimiye ngo bidasubirwaho afite uwo mugambi cyane, ngo afatanije n'abarwanyi ba FDLR basize bahekuye u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania, igihugu cya Angola, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bisanzwe, ndetse n'ashyigikiwe cyane n'igihugu cy'Ububiligi, aho ngo ubwami bw'Ububiligi bwahaye perezida Evariste Ndayishimiye ibirwanisho byinshi birimo uburinzi bw'ikirere, birimo amadrone agera ku bihumbi 50, ariko bikaba bivugwa ko ngo amaze kugera mu Burundi aragera mu bihumbi 4 gusa. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ngo akaba yaranahawe bya bibunda birasa mu birometero byo mu ntera ya kure cyane, aho bivugwa ko byose ngo yagiye kubipanga mu bice bya za Kirundo, ibice byegereye igihugu cy'u Rwanda, ashaka guteza u Rwanda umutekano muke. Biravuga ko kandi perezida Evariste Ndayishimiye ngo nawe bitewe n'inama akomeje kugirwa n'abarimo Honorable Agathon Rwasa, abarimo imitwe ya Red Tabara, abarimo abagabo bakuru b'ingabo ba General Prime Niyongabo, abarimo abarimo icyegera cye Nestor Ntahomvukiye, ndetse n'abarimo ba General Gervais Ndirakobuca, ndetse n'abarimo ba Reveriyano Ndikuriyo, bose ngo bamaze kumubwira ko nguwo muri agiye gusoza ku Burundi, ngo ushobora kumukoraho, ngo ashobora kwikongora ahubwo akakahava, ngo kandi bikaba bigaragaza yuko ryaba ari irangira ry'ubutegetsi bwe. Ibi ni mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi mu myaka yashize yakomeje kwerekana ubushotoranyi bukomeye cyane, aho yagaragazaga amagambo y'ubushotoranyi avuga ngo mu gihe u Rwanda rwaba ruteye u Burundi ruciye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwifashishije umutwe w'inyeshyamba za M23 berekeza mu murwa mukuru wa Bujumbura, ngo nawe ari tayari guhita acisha ingabo ze za FNDB mu ntara ya Kirundo, nazo zigahita zambukira mu karere ka Bugesera mu Rwanda, ngo zigateza umutekano muke cyane mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ibi ngibi kandi bikaba bikomeje kurangwa nuko n'ubundi perezida Evariste Ndayishimiye ngo atigeze ahwema na gato mu gupanga ibintu byose bishobora kwangiza umutekano w'u Rwanda.